emfundzweni, but much of his writing is spoiled by the bitterly controversial and sarcastic spirit. Kodwa seyilahlekile lokhu lekabhala noma lokhu lebekafundzisa ngako yebo letinto lebekade ibhala letincwadzi bekade ibhala tenkolo talahleka letiningi tato talahlekelwa ngumoya wekucwensa wekubukela phansi wekungevani wekuphikisa. Amen. Amen. Shose nje kwafika umoya vele nje waphikisana nalemibhalo yakhe. Yaseyalahleka imibhalo yakhe leminingi. He seems to have been a hot-tempered man, kusho ukuthi kwamumuntu bekanashoti bekanelaka. Careless of courtesy in his dealings with others. Vele nje bekanganantsaba nalabanye abantu. Yet he was also conscious of his faults. Bekathi bese soyaphendvuka soyabona ukuthi wonile. Kwakuwumuntu beka-admit ama-faults akhe noma bona kwakhe. And welcome suffering as a means of showing penitence for his sins. Hey, ngimangele mangifundza lenza ukuthi lo muntu uyahlubula lo muntu. Tinhlupheko takhe bekativuma kudzingiswa kwakhe bekakuvuma ema-challenges beketa on his way bekaye athi Nkosi kungincenge kona kwami. Asofunze lo verse 8 lapha ku 2 Chronicles. Bakathi all that comes my way is because of my sins. Bese soyaguqa phasi soyaphendvuka penitence. Uvuma ntono takhe. Bekangafanani nami nawe. Sawu Nkosi ngenteni unenje uthi ungazungishaya ngisokho nje. Ningabi netinhloko letilikhulu njengaboyihlo kodwa tithobele usimakaze wotani endzaweni lengcwele layingcolise kuze kube phakade khondani simakaze uNkulunkulu wenu khona imfukuthelo yakhe Khondani simakaze uNkulunkulu wenu khona imfukuthelo yakhe ingatwenda njani lesabekako ingatoni ingatoni ehlele. Akumathi noma bafundzele le verse leyo ngiyamcabanga kuthi bekafunze maphi umuntu lonjena lekathi ukuhlupheka kwami kungincane kona kwami. Donke tinhlupho lengihlangana nato emhlabeni kungincedo nodaba. Sengiyadivuma Nkosi. Sure. Awuthini nawe? Sesimazivela tinhlupho sithi ayikho lento. UNkulunkulu yasenya. In fact nebantu labangafuni ukukholwa bathi kube kunaNkulunkulu ngabe kude kuhlupheka ngabe kude le violence lengaka emhlabeni. Kube kunalo uNkulunkulu enimchazako nithi ukuthi uNkulunkulu wemusa uNkulunkulu welivelo ngabe kude lokuhlukumeteka lokungaka emhlabeni ayinhlupho letingaka letehlela abantu. Kodwa kunalabanye lokuhle kwabo. Lebathi Nkosi noma soncanza ngenhlupheko konekuli kwami ncanze. Ngilohlobo lo Jerome. Bekathi noma soncanza ngenhlupheko ncanze. Isingekufika lenhlupheko athi simakade uncanzile. Simakade onde njani? Sifunza ngalo babe namhla sikhumbula yini? Sikhumbula? Labantu labasifunza ngabo bazalwane uyade kuhle manje ngicabanga manje. Lo ukuthi bangakhohlwa labantu bangede bakhohlwa. Sikhunjutwe ngabo. Kwentela ukuthi sitocina kule uThixo lona bekasishumayela sathi wathi sifunze ithandaze sifunze iBhayibheli sifunze ngalabantu laba uze kuthi lukho
lukholo lwethu lutophakama, lukholo lwethu lutojula. Sathi ukuthi lekusehlela ukwabehlela nabasendvulo wabhala njalo uPawulu umfundisana. Akucali ngathi kwabehlela nalebe bakholwa basendvulo. Amen. Amen. Uthi kuzimfukuthelo yasemakade ingatunimfukuthelo ingatunimfunehlela. Imfukuthelo yasemakade le isabekako ingatune uyathi imvuzo manje ekholweni bazalwane. Uyathi selifunzelelive kufike indzaba yekuthi uyababona labantu esifunza ngabo la lencwadi le. Labanye kubhalwe ukuthi saint. Who becomes a saint? Mfundisi, who becomes a saint? Umuntu lonjani? One of the characteristics leba phela lesicu lethi saint unikwa abantu awutiniki wena. Awusho nje mina namhla sengungibishop uCobela lobishop. Njengalo besikulapha. Unikwa abantu futhi le gama esisaint awulithola usaphila. Uthola sonjani? Bakutesta njani usibukhona? It's not everybody afe enkholweni lekathiwa isaint. Kune-test yakhona. It depends because kakhulukati laba sisine kwabona la kubukwa imisebenzi lethide njengaJerome losanda kusichazela yena Nkosi ukuthi beyangumfundisi wetenkolo bese babuka ukuthi njengalokho bekathemba bathi singamfaka yini bambona bekatibona emaphutha akhe acele uxolo kuNkulunkulu ende ukuthi sebabuka leto tinto leti dawukhuthatha thina namuhla. Then that person becomes but labanye baba ngamathayas. Ukhona lokuthi ngqo kuvele nje kutshele wonke umuntu akubukwa. Kuvele nje kutshele wonke umuntu ukuthi this is a saint. Ngifuna wona mfundisi. Ngifuna ukusho batokuva nalaba labasilalela. Yeah. Who is described, who is given the title saint, so and so. Yes, they are canonized, of course, national challenge. Otherwise, ungakhuluma isiGreek mfundisi. In the book, ungakhuluma isiGreek asesiGreek nje masothi kuyacanonize. Abayakuva labala ngaphandle. Abakuva. of course, they are canonized. Otherwise, Paul is calling even those who are still alive. What can I sense? Nazi they are canonized. Ukuthi lento iyabukwa. Wekuthi kubuke timpawu letitsite letisuke libekiwe njengama kuthiwa yini kuthiwa ngama reference ukuthi uyafita le framework. Yes, so ngifuna lokho. What is it kule framework? What is written in that framework? What is in that framework? Okay. One of them njengalo soshito ukuthi bowudiphatha nje bohamba emlendlela yekholwa. Okay, it's one of them. But ikhona naku lokuvele nje akubudwa kuvele nje kutikhulumele la kuwe. Ngifuna bona ngoba bantu mfundisi nekumada umuntu ungatsho ntiphethe awumathi uswendana ebusuku masakalela nemicabango yakhe awuyathi kodwa izulu liyayathi. So lokubuka lokuthi bakubuka etimpawu takho tekuhamba okay akusiko kona ngco. Lo muntu ke bazalwane ngicela ukusho lo muntu lokholwa. Ngiko sikhathi lesiningi umfundisi lamasondlo lawo anetindzawo tengcwabela. Akangcwatshwa nje lo muntu noma ngabe nguphi. Labantu laba bangcwatshwa sikhathi lesiningi bangcwatshwa lapha eKhathesondweni.
Noma bangcwatshela ama-premises ngabona nje nakhunjani manje ekalomahasha ngakhanza koJambani mfundisi bathi Mashwama wamgcobela nomnyango wesundu impela kuthuna umvumvuma yethuba lo muntu mase kangcwatshiwe uyahamba yohlolwa. That is what decides ukuthi you are saved. Uma bakukhanza kadzeni bebakuhlola after 100 years. Bangakhanza bebanga embabha laba bakadzeni. Lamakholo. Bangakhanza lesifumbu sakho sibolile usho ukuthi wena bongaziphili impilo leyo. Lesidumbu masikhanza sifresh isolo sinjalo. Bayagcoba saint. Ngoba ngakhola inhliziyo yami ibibolile. uNkulunkulu yangaphi usimase ngilele ngizindla ini. Ngizindla livili lakhe noma ngizindla kuthi bani bayiphethe kabazi wangigqila kabani mama. Nengeze ngubone ebusaint. Never. Not in this earth. According to labantu abathembekile. Nyalo basamhlalela 100 years emfundisi basheshe nje hambe ba-check ngoba lokudlala sikudla ukusheshe ukubondise nalo mtini kodwa kulabana abangqwele labathi gcinayo ngoba inzaba isenhlitweni inzaba uyabona le more purify le nhliziyo yakho ngekuzindla ngalelivi nangalokudumisa lo simakatha you are purifying yourself even after death. Bayachekwa. Wenda njani? Bayachekwa. Akhanza ukuthi ubolile forget. Unengosoliseti. Bakunike le title. That is how banikana yena. eRoma nje. Sensory nso. Bake banika Pope John Paul. Kuthiwa ngisaint uphile nyalo ngesikhathi tethu. Wafa waphela nje iminyaka lemincane sebaphiswa ngisaint. Sabona bayacheka mfundisi. Vule lethu. Sambe siyomcheka. Nayo framework number 1. Lokulapha ku framework number 1. Phela ngikwathithubo utabona kunjani mfundisi tapo bani Elijah. Nguye kami. Ngibona umprofeti eBhayibhelini. No, Elijah wathathwa. Oh no, not Elijah wasafa inqola ngiIsaiah. Ngibani lona lebathi balani mehambisa sifumbu sathi mabathi batosi ngcoba sawela enakhonjene ethuneni la wavuka lo muntu. Elisha, yes. Elisha, yes, Elisha because nguye ngeke ndema miracles even after sekafile wanikwa double portion. Lomfaka boli lapha aka embalwa uembalwa izulu Maria naboma labafati bavuka ekuseni nelivivi bathi bayo-embalwa basifumbu saJesu besigcoba ngamafutha bakhanza Jesu avukile labangcwele ba-embalwa yini Amen. Sangisho sibazalwane nemvuzo wekuphila impilo engcwele. Usithe Jesu uthanza uNkulunkulu ngenhliziyo yakho yonke. Wayibala inhliziyo, wayibala ingqondo. Yini lepila la engqondweni? Kupila kwezulu noma kupila kwemhlaba?
Mhlabele neke ukuthi ifihle kuwe. Usho nje kona lokho. Wasibanika isign ngeNkulunkulu laba abasendlu. Uthi wambamba ndambona yethi isibumbu sakhe sente njalo. Singadluli lapha ethweni. Nguye leni umgcoba athi is a saint. Manje uthi ngoba ufe uyakhuluma kube nje ngangibulala nyalo la lo ngikhuluma ngishumayela bese chamuka umuntu uyangibulala sithi ma edlamini is going to be a saint. No ways. Hambi kanjalo lento. Ufele kushumayela kwakhe. It's a great test. There's a great asitibukeni bazalwane. Siyicheck imicabango yethu nemizindlo yethu nekuhamba kwethu nekukhuluma kwethu. Amen. Asifunze live lethu sibusekela konjani sesikhathini. Asana isikhathi esincane. 2 Samuel chapter 9 verse 8. Mephibosheth wakhothama wathi, "Yini inceku yakho uthi ungaze unakekele inja efile njengami?" Yini inceku yakho ukuthi ungaze unakekele inja efile njengami? Sikulona konjani abazalwane sisalanza nenzalo kaMephibosheth. Sisalanza ukuthi inhlupheko ayingakususi kuNkulunkulu wakho, ayingakususi endleleni yaNkulunkulu. Ungabese soyahamba ukutibulala noma socabanga ukutibulala noma socabanga kuhlubuka kuNkulunkulu likadala. Ngesizathu sani na? Ngoba lo Nkulunkulu akakhohlwana. Akazange amkhohlwe Mephibosheth. Wamkhumbula. Wenda njani? Nawe neke akukhohlwe. Sifunze incwadi ya-Isaiah itolo wathi makathi Isaiah 49 verse 15. Unina angamkhohlwa yini umfana nakhe asebeleni amisa. Yebo angamkhohlwa. Kodwa mina neke ngikhohlwe nguwe. Uma wehlana leli verse lithini? Lithi nguqophe ensenzeni yesandla sami. Ngesingisi lithi nguqophe kuphi mfundisi? Engraved ukuphi? In the palm of my hand. In the palm of my hand, the center palm of my hand. Uthi ngakho-ke neke ngizamkhohlwa. Kude namunye, in fact, umuntu lodalwe lolaphasi kwemthundu welanga loNkulunkulu lekamkhohlwako noma angamhlubuka kangakanani. uNkulunkulu akamkhohlwa. Liso lakhe lihlala njalo limbukile. Limjongile. Futhi limlangatelela kwethi ngutawubuya njengendodzana yolahleko kuthiwa lo baba bekahlakala njalo asinga igama. Indodzana yami yashobela lapha. Iyawubuya. Anelithemba ukuthi itawubuya indodzana yami. Impela bathi wamakabona nje sithundu wathi noma ngabe indoda iyafanana kwagijima yena waya kumhlangabeza. uNkulunkulu akakhohlwa. Awusho ukuthi ngoba usenkingeni usho ukuthi lizulu lilahleke alilahli. Lizulu lento njani? Ngithanze amagama aJesu. In fact,
sesiwafunze John 3. John 3. Verse 17. Ngoba uNkulunkulu akazange athumele indodana yakhe emhlabeni ukuthi itewulahla live lelihlala, kodwa kwekuthi live litewusindiswa ngayo. Akazange athumele indvodzana yakhe emhlabeni kuthi atokwenza njani? Atolahla live, ato-accuse abantu, atobathethisa emaqala. Atobabeka emaqala. Lokhu sokwendeleni, lokhu awubona usedinyunza uma sowenda kanje. Akufani nawe, thina sikhuluma kanjalo. Wazi wayena into lengafani nawe mama. Wazi wathi hlazi, not with Christ, not with our God. Not with our wethu tosisindisa kwasincenga. Wazi wasifela tshengisa ukuthi ngimthanda kangakanani. Etonweni tethu. Etonweni tethu. uNkulunkulu akazange athumele indvodzana yakhe ukuthi kukhuluma Jesu himself. Yena Nikodima kulo mhlaba ngithi kutolahla abantu ngeqala. Ngithi kutobasinzisa. Ngibasinzise kufeni kwaphakathi. Lokhu ufale kakhuluma ngakho lokhu ngilokufa kwesihoko. Uteto sinzisa thina. Ungena endlini yesoni ngoba uma uthatha imali debantu uSonday school. Umuntu nje wamthatha imali yakhe wangamnika iSonday school. Sefaklayo. Ungena ke endlini yalo mthelisi. Dothi abantu. Bathi abantu awu. Lo muntu odla kanye nesoni akabonisa isoni lesi. Uthi Jesu vele ngedela to. Ngedela to. Ngedela to. Uthi lophilile kadzingisa dokotela. Ngalamanye amagama soni lesidinga umsinzisi. Soni lesidinga umsinzisi. Ngiko ngikhona ngingumsinzisi. Ngiko ngende njani? Ngiko ngikhona ngingumsinzisi. Ngilo Jesu. Ngizama kwekuthi mzalo nesolo ngichazela wena wethi akakhohlwa nguwe uNkulunkulu. Ungavumi isathana athi vele kungiphelele. Ngone kakhulu emhlabeni ngcono ngithatha insambo ngihamba. No. Hlala kulomhlaba utonanzi mbitha bunanzi bekubona uNkulunkulu sekakusinyula emandleni bomnyama sekakunyula etsakeni letinhlupheko etsakeni letinhlupho etsakeni tekudzingiswa lenhlupheko lokuyo itakwenqa. Ungathi emake neke mani uyabona ukuthi likhona lizulu ngithi temine Mephibosheth bekahleli lapha eLodiba. iLodiba babhali bathi indzawo yemaslums indzawo yekuhlupheka lokukhulu. Sesithi la ngone sinetikoma siyasithatha isikoma uthi ngone njani. It's a ghetto. Ighetto ngaqala umlilo kamakhelwane kushaya yonke lezi.
iketho le ngongca wonke uhleli kude ngisho nasinyeso kuthiwa kwakuhlala malume wakhe lapha eLodiba. So wahamba emhlabeni ungilazulane akanamuntu lekaMati kunale kaTamsita. If bakhona lamatiko bamati uswatalelwe endlini yebukhosi bamangasa usutofuna ngamkhathini wakho. Awuthi kuyadlalwa nomfana. Impilo yakhe isengotini angafa noma kune-gangsters lapha. eLodiba. The entire environment iya-challenge, let alone ukuthi utawudlala. Ngilagolelwa khona timbungane emlonyeni sisho njalo thina ngeSwati. Uma unganahe kodwa izulu layikhumbula. Kanjalo nalamhla loNkulunkulu uyakhumbulana. Akunanzaba ukuthi le ngqinamba lobhekene nayo i-intense kangakanani kude ngisho nalelincane liqebo lolubonako konke lokuzabako lokwetama kokuphelela ebaleni kuthi thuluthulu tenja eLodiba. Kodwa uNkulunkulu wamkhumbula. Namuhla sisasibuke neyindzaba naye yalabantu mbadana namabili ahanjelwe ngubhuti wabo ngumnakabo loyedvana. Ngiyawathanza lamantombazana amfundisi akazange kube athi sowufile sesenda njani sisi ngiloya kahamba yoticasheke. Ahlala la ekhaya. Ahlala la eBhethani. Jesu wefika ngqo weta kuphi na la kwakuhlushe. Jesu ufika ngqo la kuhlu sifunze nani live dihlalele 34:18. Wathi usethude naba bathi inhlitiyo idzabukile abathi inhlitiyo yakho idzatshulwe yini buhlungu buni sale uthatha le live lekuba seRoma ngicela ungifundzele Romans 18 konke kusebentelana kube nobuhle kulabo labathandayo. Thatha amehlo akho wasuse kubantu bemhlaba utaba disappointed further. Utawukhala kakhulu, utawujula kakhulu kule nhlupheko. Uwaphakamisele kulona lekadala. Uphume kulolu hambo lokuthatha inzambo kubulala. Phuma. Kusangidisheshisele ngife. Phuma kuloko. Ngabe yini thanda inkosi ngemali. Ngicine, ngihlale, uze wena imphendulo uyilethe. Uma umele uphinze lamagama lawo uze usethi before your creator waphinze telele ungabi nemahloni na Jesu ensimini yaseGetsemane wenda njani wawaphinze telele lamagama for 3 solid hours athandaze magama manye. Babe kayendlulele nje akungabe insandvo yami akube insandvo yakho. Babe ayendlulele akuthandaza uthiwa wafuze wafoma lo mfomo kwakungazusise ingadi ngendlela ebekasekujuleni ngayo athandaza nje magama. Thandaza manje Nkosi ngubukile ngivile kuthi wena ngisho eLodiba lapho uthi wakude longenako wena uyangena wenyule abantu bakho ngenyule nami ngiseLodiba.
Thandaza lo mthandazo. Takwenyula simakazi. Ungasho ukuthi ngithandaza ngiyaphinza. Nalo Jesu ase uyati Jesu masenkingeni ukuthi silingisa yena. Ahambe emhlabeni ngoba naye wakwapha sekuthengisweni lokumatima. Kwakungasimnandi kwakubuhlungu kuthi uyawubethelwa, uyawukhafulelwa, uyawumikiswa, uyawubalwa kanye netoni leti uyakubona uma ubethelwa ngalesikhathi lesa leli vele la wawubethelwa ama hardcore criminals. Naye uyawubalwa kanye nema hardcore criminals. Yayimadima lenzaba uma ungayiva kahle asengikufunzele likubani kwaje lelivesi lami ngosiyami. Asengifuna. Luke 12. Luke 12. Uma ungayiva lenzaba ukuthi how much heavy it was. Yayimqinzetele enjani Jesu lenzaba yeke esiphambanweni asawufunzele lelivesi. Luke 12. Says what it. Thank you, Father. Ngifuna sifunze kanjani. Verse 15. Funza. Unembhabhatiso lelitakwenu kuphela. Maye ngicindzetelekile. Maye ngicindzetelekile. Ngicela ngifundzele ngesingisi mfundisi. 50, 12:50 Luke. Yes. Just verse 50 only. There is a baptism with which I must be baptized. And how great is my anguish. My anguish buhlungu lobukhulu. Uthe how great. Christ waba ku great anguish. Usengefike esiphambanweni. Utsheliwe ukuthi utawufa abulawe njengalo Isaiah bekabhaliwe. Wabalwa kanye netoni. Lithuna lakhe laba semkhathini wetoni. Uthi mfundisi ngicabangile lento uyakhula Jesu uyawubona lo mhlaba kunenvo kuhle kwaPaul athi nginelinyeva uhamba nenvo lematima emoyeni wakhe ngihlalelwe esiphambano lama miracles lawangaka eJesu waperforma bantu bakubonga left right and center baze bakuphakamisa ngalenyelanga bakubeka embongolweni bakuhlabelela hela wosana kweliphezulu ubusisiwe lotawe egqamele wosana wahlabela hosana bandlala tingubo tabo badlala emaqembe bandlala lokanaloka akuzangune maye ngihlalelwe ngumbhapatiso. How great an anguish it is in my soul and my spirit. Ngitakwenda njani? Ngitakwenda njani? Ngitakwenda njani? Ngifuna lelinye likhona lelinye ngazothi lilapha ngakhunjana mfundisi nalo libhale ecishe kanje. Mfundisi umsebenzi apostoli wami. Uya Jesu use
usekudzingiswe. Jesu usekudzingiswe ngifuna le verse la. Ningasilipha kuze khona ukuna kunjani. Ku Acts chapter 1 mfundisi. Is it Acts chapter 1? Akusiko, akusiko. Akusiko. Nemva lo wenye selezulwini no, that's not the best. Bathi yakhona ukhuluma ngalokudzingiswa kwakhe. Uthi uyawuze wendlule lo mbhabhatiso. Ukhuluma ngalo mbhabhatiso lo Mati. Ukhuluma ngalokufa kwakhe ngalithola labeni. Uyambona? Yes, right. Kwathi Jesu noma athola ipraise lengaka kwema something kwakusolo ume indzaba yakhe. Uthi how great an anguish it is in my soul. Uyawusidzimate wendlule muphi lo mbhabhatiso kulokufa komncamleso. Kwakulento ecishe injabulo Jesu ahamba nayo for almost 33 years. Kwase kwaba umnyaka wesi-30 Jesu wavuka ethuneni lapho a-enjoya khona impilo lo 40 days lamhlala emhlabeni. Ngoba bekade kuthumelwe kuyawuhlatshwa kuyawukwazi kuyawukhafulela kuyawuphupha kuyawubukiswa ngayo. Uyabona mfundisi kude into lengisa buhlungu njengemagama lakhulunywa nguPilato uma balethe Jesu kuye. Wathi Jesu ngilijuda yini? Ngoba nginajuda kini akulethela kini. Uyabona lamagama lawo uthi Jesu mina angisimi mina lengubulalawo noma lengithande lengukhaphele ekufene. Basive uyabona kude into lebuhlungu emhlabeni lahlwe bakini. Ulahla yini? Bakethu. Kwasho Jesu bamlahla bakho. Usilo mhlabeni lo Jesu wafela boni encusatha. Uthi walandulwa ngamaJuda uhlangana walandulwa ngemaJuda bamphika bakubo his own kindred tribe mphika kude uhlungu ulahlwe ngumuntu wakini akwesulele akulahle ngeliqala kwesulele ngeliqala kulahle emkhathini webandla labaningi wesizwe sonke. Lowa engati yakho we-DNA Jesu wenda njani wamhlamuka baze bayobukisa ngaye kumuntu wekuhamba. Pilate was not a Jew. Pilate uthi Pilate angisilo Juda ngibaJuda kini lakulethela kini. Lokho uthi kunembhabhatiso lengicebo. How great an anguish I feel. Uyavuze wendlu. Ngithi mina lo Jesu wenmose kudzingisweni. Uyabona lamagama leka wakhulumela phana kunjana. Ungawathatheli phasi kulo dihlabelelo 34. Nakulo Lamentation esesibiyelele Lamentation 3. Verse 31 angithi. Akaneka zambalekele man.
challenge nengcinamba. Uma sobhekene netinhlungu netinsizi. Uma sobhekene nekuhlupheka noma kungaba kukhulu kangakanani nekabalekela. Ngoba uyakwati ukudzinyiswa. And for a long time ngikhulume nani ngathi 32 solid years. Ihleli lapho yendzaba. Ngidayithini yendzaba. Ngiyeva nje ngesithuku lesikhulu sasihlala njalo simlandzela simgijimela. Ngalimela ngokuthi kuthiwa Jesu. Sawuba kuthi Jesu welela ngesheya. Sabe sinasikwela ngakhala. Siyabuya usiyothi nefu Jesu ngesheya. Siyabuya usikhanza sesephihli. Siku. Wasi Jesu ngiyabona lapha. Maye koja ngemshika. Yindvodza yamshika lona wayichaza kahle sifundzena nevesi wathi Isaiah is a man of sorrow. Ningahlala nivela nebuhlungu bakho, netinsizi takho, netinthoso takho. Ngoba uyathoswa wena. Kuthele amafutha akuthoswa wena. Ubasele umlilo. Makunaki. Thathe amehlo akho wafocus God. Lekatiko kuthoswa kuthi kuyini. Amen. Uyakufuna? Ngoba simakathe bantu akabalahli kokuphela. No, bekusho leli asome kancane. Ish. Ngalithola. It's a similar verse. Amen. Amen. Uyathatha inhlupheko takho. Uyathatha insisi takho. Fundza lo Lamentation 3 verse 31 to 33. Ngoba simakathe bantu akabalahli kokuphela. Noma akuletha uzabuka kodwa uyabuye ahawukele. Lukhulu kangako ke uthando lwakhe. Ngoba abantu akabahluphi ngoba athanza ubevisa kuhlungu noma ke ubajabulisa. Igcina lapho 33. Angifundzela ngalesingisi ngitsenza ngalesingisi mfundisi. Fundza makho. For the Lord will not cast off forever. God does not cast off forever. Does not. Hey, forget about you. Ngithi kulomhlaba sabekwa lizulu with a divine purpose. For a divine purpose. With and for. Kule mhlaba lo. Akazange uNkulunkulu asibeke bese uyasihlathela. Yeah. Saba people. Anganikele nalesantha abantu awubona. No. God does not cast. Qhubeka. Though it causes grief, yet he will show compassion. He will show compassion. Compassion. Compassion is great mercy, love. Luthando lolujulile lubanti. Yes. According to the multitude of his mercy. Thou show thee according to the multitude of mercies. Ay, ngiyamthanda abantu mbani. So cecile. 33. Funza 31 to 33. For he does not afflict willingly. He does not afflict willingly. Yes? Nor grieve the children of men. No grieve the children of men. No grieve that. This God does not grieve the children of men. He does not grieve the children of men. He will show his compassion according
his multitude of mercies. Amen. Amen. Ngilonkulumo ngawafundza lamavesi maningi bani awuthi into wafundza emhlabeni sesikhathini awusikhathi sami sengibalekele asichubekeni kusasa maningi ngawadzilida nyaka lamavesi latshengisa loluthando latshengisa loluthando lwaNkulunkulu latshengisa awusofunza Hlabelelo 10 verse 14. Uhlale phansi. Kanti wena uyabona ngoba tinhlupheko netinsizi uyabunaka. Uyabona inhlupheko netinsizi uyakunaka lo nkulunkulu lona. So why wena muntu uma sawusekuhluphekeni bese sawufuna kucedza ngempilo yakho? Phela labafile bede ma chance. Amen. Ingcono injalo ephila kokunemflofile kusho iBhayibheli. Wena safuna inja ibe ngcono kunawe. So ithathela nempilo yakho. Devious insicebi sancenga ababe Abraham athumela umuntu munye lapho. Abuyele emhlabeni ayotshela abanakethu kwekuthi hey abatiphathe kahle bakholwe bangalingisimine kuze ukuthi uma bafaka bangadila ekuhlupheke nakhona khona lathi izulu kude tawuvuka ekufeni. Kude kwathiwa labaphilako bakhona le abalalele bona. Lophilako la kane chance emhlabeni, second chance, lofile uthi second chance. So timisa njalo lapho ngentaba bethi second chance. Nale second chance yehluswa lizulu ibe neplan ukuthi kunyomula njani. Iyaba neplan la Mephibosheth yamnyomula elodini. Yamnyomula kuphi? Elodiba. Yamnyomula. So ithatha njani impilo yakho? So ithatha njani impilo yakho?